Iminota mike yishize rero nibwo umukino wahuzaga APR FC ndetse na Rayon Sports FC ubashije kurangira amakipe yombi aguye miswi ibitego 0-0, nubwo abafana ba Rayon Sports batashye bakubita agatoki ku kandi bavuga yuko ikipe ya APR FC ibaciye mu myanya y'intoki, nubwo amakipe yombi yabashije kugerageza gushaka uburyo bwo gutsinda ibitego ariko bikaba byanze. Rayon Sports ikaba yabonye kufra mu minota ya nyuma ariko ikabasha kwipfusha ubusa, kufura yakabaye yanabaye penalite nkuko abantu benshi batari kubyumvikanaho, ariko nyine ushobora kutajya ku ruhande rw'abafana cyangwa ngo ujye ku ruhande rw'umusifuzi yuko nta bushobozi yari afite bwo kureba hariya hantu bitewe nuko nta na tekinoloji dufite mu Rwanda dukoresha. Reka tuvuga ko izi ngizi ariyo fair result yagombaga kuva muri uno mukino ukurikije uko amakipe yombi yagaragaye mu mukino kuva umukino utangiye kugeza umukino urangiye. Buri kipe yombi yagiye igira ibihe byayo, ibihe byiza n'ibihe bibi kuva ku mukino wa mbere kugera ku wa nyuma, ariko Rayon Sports bikagaragara ko ari ikipe yari ifite amahirwe menshi yo gutsinda umukino, nubwo bisa nkaho byageze ku munota wa nyuma amahirwe atakiri ku ruhande rwabo bikarangira banganyije 0-0. Ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sports ikaba ikiri ku mwanya wa mbere n'amanota 30, ikaba ikurikiye na AS Kigali. APR FC nayo ikaba iri hafi aho ngaho ikirwana n'amanota ya 19 ikigira ngo irebe ko yasunika ikaba yazatwara igikombe cya shampiyona. Ntago rero umuntu yajya hariya ngo yirengagize ngo avuge ngo Rayon Sports igikombe yagitwaye, cyane ko APR FC ni ikipe nkuru, ni ikipe ni nk'intare ishonje hano muri shampiyona y'u Rwanda. Rayon Sports rero ikaba iri kurwana no kugira ngo ikureho agahigo k'imyaka 5 imaze itabasha gutwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda. Uyu mwaka rero ikaba yasibanganya iyo myaka 5 imaze idasohokera igihugu. Uyu mwaka ikaba yabasha gutwara igikombe cya shampiyona, ikaba yajya muri Champions League, ikaba yabasha guhatana ikagera byibuze no mu matsinda ihora iririra, ihora irwanirira kubona. Reka twifurize ibyiza Rayon Sports, twifurize ibyiza APR FC. Icy'ingenzi ni uko ikipe ikomeye izatwara igikombe.